Қайырлы ақшамлар, эфирде нәтиже программасы январьның 31 студияда сілерні мен Шевкет Наматулаев селемлайым. Қырым işğalının 4-cü yıllığını Belçикада Avrupa Parlamentinde muzakere ettiler. Анда çıkış yapmak için Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov ve meclis yetekçileri davet etildi. Ne hakkında söz yürsetilgeni ve Avrupa Parlament vekillerini nege çağırganları Nevbet Ekilevkamızda tarif etili. Kırım işğaline 1432 gün. Böyle sözlerinin öz çıkışını Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilov başladı. Cemilov öz maruzasında Rusiya devleti yarımadanı işğal etken son Kırımda olgan serbest kütlevi haber vasıtalarını yok etip Kırımlılarını Rusiya pasportunu almağa zorlap Tamır halkına karşı baskılarını başladı dep bildirdi. Bu kütlevi tintuv hareketleri yakalanov ve terrorizmde kabaatlanov. Böyle etip işgalciler Kırım Tatar halkını Kırım işgaline karşı çıkıp geçirilgen referandumunu boykot etkenleri için intihamını gösteriyor. Из 280 тысяч человек, имеющих право голоса, числа крымских татар, в этом так называемом референдуме, по нашим данным, очень даже точно участвовало где-то около 900 человек. Tahminen 40 binge yakın insan Kırım'dan koçup ketmege mecbur oldu. Kırımlılarga karşı yapılgan terör hakkında Milli Meclis Reis Muavini İlmi Umerov tarif etti. Все украинское, все крымско-татарское подлежит уничтожению. Поэтому мы говорим о том, что геноцид продолжается. Наш народ всегда жил с тревогой присутствия рядом такого коварного, жестокого соседа, как Россия. А сколько людей наш народ хоронит почти каждый день от воздействия вот этого психологического террора. Hukuk korçalayıcılar bildirgene göre Kırım'da akları bozulgan insanlarını korçalamak için advokatlar yetişmey. Kırım Söz Teşkilatı'nın koordinatörü Tamila Taşeva Ukrayna ve Avrupa boyunca mesuliyetli olgan ayrı vazifeni teşkil etmege teklif etti. Сделать такую позицию на уровне европейских институций, как специального представителя по вопросам Украины, включая вопрос Крыма и включая вопрос Донбасса. Delegatlar tek halkara kol tutuvu Kırım'ı işgalden kurtarmağa yardım eder dep belgilediler. Avrupa Birliği'nde Ukrayna temsilcisi Avrupa Parlamenti Kırım'ı işgalden kurtarmak için halkara platformanı kurmak için kol tutmağa teklif etti. Riana Aliyeva, Viktor Pономарев, Zaman, ATR. Украина тыш ишлер назерлігі Авропа парламентіне наразылық білдірді. Бұның себебі кечкен авто өткерілген конференция oldu. Анда Русиялер Қырымны өз топырағы оларақ көстергенлер. Авропа депутатларындан базылары есе Кремльге қаршы санкцияларының емшатылмасы яда ләху етілмесі ақында айтмаға башлады. Қырым татар жематчылары да наразылыққа қошылды. Олар видео мұражат яздылар. Когда ваши страны оплачивают счета, выставленные России, эти деньги идут сюда. Когда ваши страны оплачивают счета, выставленные России, эти деньги идут на содержание силовых структур. А они репрессируют нас, крымских татар. Поэтому, когда вы голосуете за снятие санкций или смягчение санкций, вы прежде всего голосуете за репрессии против моего народа. Бұл hafta 3-cü күн Қырымда Тамыр халқа низбетен махкемелер өткерілі. Ялталы терроризм давасы мабуслерінің ақрабасы Ростовта болынған мабуслерінен видеобақ вастасынен көрішіп олдылар. Бұл махкеме отырышы өледе өткерілмеді, оны дегер күнге кечірділер. Қырымның Юқары Рус махкемесінде есе бір кішілік наразылықларда иштирак еткен инсанларының шикаетлері бақылы башлады. Екі инсанға белгіленген пара жезалары деңіштірілді, екісіне есе деңіштірілмеді. Бұл евқамышымды яйынға азырлана біз есе бұл махкемелер кетішатыны мұзакер етмек үшін Қырымда бұлынған жемат қоршалайжысы Мустафа Сейдалиев еле бағыландық. Мустафа бей біздің ештен ассаляму алейкум. Мустафа бей білгенімізге көре мана бүгін 4 шикает бақылды ве Қырымның Юқары Рус махкемесі де бұл бір кішілік наразылықларына білі бір қанунсыз митинг танымы. Да, на самом деле сегодня прошло 4 судебных заседания по рассмотрению апелляционных жалоб по одиночным пикетам. И
во всех этих 4 делах и суд, и сторона обвинения рассматривает данное мероприятие, организованное мероприятие, и обвиняет этих поодиночных пикетов в несанкционированном организованном проведении митинга. Весіз асылда махкемеде насыл делелер тағзым еттіңіз, весілда бұл ишғалжылерінің қадылары көзогіне алды ма, сіз айтқан лафлары? Ну, вообще хочу сказать о том, что сегодня защита подготовила ряд ходатайств и ряд опровержений обвинений. Но, в свою очередь, в очередной раз мы увидели, что судья вообще не учитывал наши ходатайства и вообще не принимал во внимание наши опровержения обвинения. Просто-напросто мы видели, что все шло как запланировано у них, судьи особо не заморачивались с рассмотрением дела, быстро-быстро провели все, огласили приговор, и на этом все. Демек, сіз жесіне қарарлар енді евелден азыр еді? Ну, на самом деле, да, прослеживается то, что и судьи, и сторона обвинения, то есть все дела были однотипными, все решения судей и первой инстанции, и, как мы видим, уже второй инстанции являются однотипными решениями. И все проводится быстро, вплоть даже вот хочу пример привести с первой инстанции, да, в одном из районов. Судья даже не удалялся никуда для принятия решения, просто-напросто в течение нескольких минут он выдал уже готовое решение, просто не заморачивался даже. Асылда бұл давалар қачдақа девамада бақылды, асылда çok вақыт айырдылар ма бұл даваларға? Ну, на каждый суд примерно уходило где-то час-полтора времени, учитывая то, что защита ходатайствовала о ознакомлении с материалами дела, на которые первый судья выделил полчаса, второй судья выделил 10 минут для того, чтобы ознакомиться с 300 листами материалов дела, 10 минут. Ну, для них, наверное, этого достаточно. Конечно, это нарушает права граждан на построение линии защиты и на защиту саму целую, потому что невозможно подготовиться к защите, не имея информации о деле в общем. Вемана білеміз ке 4 шикайет бақылды, 2 шикайет бойынша пара жазалары эксілтіді. Сіз жесіне бұл даваларда делелер чоқ еді ма, яда қадыларға бұлі бір қарар берділер де эксілтің деп 15 біңден 10 біңге қадар? Ну, здесь я, конечно, затрудняюсь с ответом, почему они так приняли, но, тем не менее, хочу сказать о том, что были раскрыты в суде объективные стороны вообще того, что происходило в суде первой инстанции. Были перечислены в апелляционных жалобах все нарушения, которые проходили в первом суде, и параллельно с этим все нарушения со стороны правоохранительных органов в адрес лиц, которые привлеклись к административной ответственности. И также более объективно, я думаю, судьи рассмотрели данное дело. Почему? Потому что был уже больше объем и больше багаж информации для того, чтобы им предоставить в суде. Соңғы суалы бар, Мұстафа бей, мұна білгенімізге көре 80-ден зияде шикайет бақылмақ керек, бүгін тек 4 бақылды. Не вақыт қалған шикаyeтлер бақылажақ вясылда? Не вақыт, не қадарда девам етежек бұл шикайет болуы? Практически по всем судам уже назначены дни апелляционных жалоб. Единственное, это несколько судов, которые прошли немного позже, чем 18 декабря 2017 года. По ним еще не пришли повестки на суд. Но, тем не менее, это все пройдет в течение февраля месяца, иншаллах, мы думаем. Уже назначено большинство, это середина от начала до середины месяца февраля. Я думаю, в феврале все, иншаллах, закончится. Çok sağ olun Mustafa Bey ve seyircilerimizге қатырлата Mustafa Сейдалиев, жемаат қоршалайшысы Қырымда бүгін бұл бір кішілік наразылықларда іштирак еткен инсанларының махкеме давалары бақылғаны ақында айты берді. Біз сешімді бұл өткерілген махкемелерінен бағылы азырланған левқамызны бақа білеміз.
Крымский татарин вероисповедания мусульманин. Rusiyanın Şimali Kafkas Hərbi Mahkeməsində birdən 6 mahbusun işi baxıla, onlar epası Ukrayna vatandaşı olğanını bildirib, Rusiya qражданlarına mecburi verilgenini aytalar. Согласно материалам уголовного дела, вы получали паспорт гражданина Украины. Какая там дальнейшая судьба вашего гражданства Украины? Не отказывались? Нет, я не отказывался. А паспорт ваш где? Паспорт мой, если его не изъяли, значит он дома. İşni öyle bakı başlamadılar. Advokatlardan biri mahkemeye gelip yetiştirmegeni için oturuşunu diğer günge geçirdiler. Advokatlarının ekseriyeti Kırım'da bulunaydı. Onlar video bak vasıtasının mahbuslarını korçalamak gerekedi. Чтобы не нарушать право на защиту Энвер Ага, судья отложил заседание на 14 число, на 15:00. И следующее заседание будет 15 числа, 15 февраля в 10 часов и на 20 февраля. Kırım Tatarlarına Hizbut Tahrir'e alakası var deyip terörizmde kabatlayları bunu beraber aşhanede olğan lafları için işgalciler onlarını hakimiyetini zapt etmeyi istedi dey. Следствие, обвинение каким-то образом формирует из этих отрывочных суждений, из отрывочных фраз, из кухонных разговоров формирует некое обвинение в том, что люди хотели захватить весь мир и участвовали для этого в террористической организации. Mahbuslarının umur arkadaşları akalarını video vasıtasının kurup olğanına bile pek kuvana. Братья передавали всем большой салам алейкум. Выглядели хорошо. Kırım Tatarlarına nisbeten mahkeme davaları Kırım'ın yukarı Rus mahkemesinde de bakıldı. Anda bir kişilik narazılıklarda iştirak etkeni için cezalanğan insanların şikayet arizaları verilgen edi. Bugün Cankolu, Ayder Zekeriya ve Rustem Ametov'un şikayetleri bakıldı. Onlar işgalcilerinin kanunsuz hareketlerine karşı bir kişilik narazılık göstergen ediler. Onlara 10.000 rublelik cezalar belgilendi. Kırım'ın yukarı Rus mahkemesi ise cezalarını lağu etmeyip tek eksiltti. Судья изменил с 15 тысяч на 10 тысяч размер штрафа. Практически все ходатайства судья отклонял. Сторона защиты указывала на то, что административные дела нужно прекратить, так как они основаны на незаконных доказательствах. В конечном итоге мы пришли к тому, что судья оставил в силе решение суда первой инстанции, но тем не менее смягчил меру наказания. Dayıkı şikayet uleden son bakıldı. Bu Rustem Kurçi ve Abdülmalik Susanov'un işleri. İkisi de İslam Terik rayonundan. İşgalciler mahkemesi geçirgen bir kişilik narazılıkları için onlara 10.000 rublelik cezalar belgiledi. İşgalcilerin yukarı mahkemesi kararlarını değiştirmedi. Человек не нарушил все нормы, которые он прописаны в рамках статьи 7 о собраниях, митингах и пикетировании, он соблюдал. В свою очередь он был привлечен к административной ответственности и, можно сказать, к преследованию со стороны правоохранительных органов и вообще привлечь лиц, которые вмешались в его личную жизнь, к административной ответственности. İşgalciler Marlen Mustafayev korantasına baskı devam etti. 4 aydan beri onlarını tahqiqat komitetke çağıralar. Былтыр Marlen Mustafayev'nin evinde tintuv geçirilgen edi. O 11 günge apiske taşlandı. Bunun sebebi ictimai ağlarda paylaşkan ekstremist malumatları olğan eken. Mustafayev'ni hala da sorğularga çekilir. В очередной раз приглашают одного из родственников, причем на ваше усмотрение, почему-то следователь говорит, что даже не называет, кто должен явиться, то есть на ваше усмотрение мне еще нужно опросить кого-то из ближайших родственников и знакомых. Ну, я считаю, что это воздействие, в первую очередь психологическое воздействие на человека, который имеет какую-то гражданскую активную позицию. Согласно уголовно-процессуального законодательства, следователь в течение месяца должна была принять решение. Enver Grosh fevralın 4'üne kadar izolatorda kalacak. Kırım'ın yukarı Rus mahkemesi onun şikayet arizasını reddedip cezasını değiştirmedi. Enver Grosh yanvarının 25'inde yakalandı. Onun evinde tintuvlar geçirilgen edi. Ona 10 gün memuri hapis cezası verildi. Bugünkü mahkemede Enver Grosh himayesiz kaldı. Advokatı Emil Kurbedinov başka mahkemede bulunaydı. Onun için oturuşunu başka günge avuşturmağa rica etti. Ama müracaatı kanatlandı. Эльвина Сидбулаева, Олег Трохимович, Zaman, АТР.
Русия Қырым татарларына өлдіре стратегия 30 тешебусының иштиракчылары бөле бір шиярнен Москваның соқақларына шықты. Ер айының 30-ында олар Қырым татар ве Украин сияси мабуслеріне қол тұтып акцияларына кечіре. Бұл сефер акцияның мевзусы Русия ве Украина арасында естірлерінің деңіштіруф меселесі олды. Но тут проблема, по каким критериям менять пленников. Вот режиссеру Олегу Сенцову, не бравшему в руки оружие, в Крыму присудили по сфабрикованному делу за терроризм 20 лет. А Агееву, наемнику так называемой ЛНР, воевавшему с оружием, ему присудили по украинским законам 10 лет. 4 ел кечкенде Украинаның юқары адлие шурасы ишғал олынған Қырым ве Донбастаки махкемелер шыны тоқтатты. Бұл махкемелер чықарған қарарлар қанунсыздыр. Адлие шурасының сайтында ерлештірілген мәліметқа көре евелісі Украинада ишғал олынған территорияларда олған махкемелер шыны тоқтатмақ үшін орган жоқ екен. Қырымда Русияге қызмет етіп башлаған тахменен 400 қадының векелетлері тоқтатылды. Ишғал олынған Қырымда ве Донбасс территориясында 84 махкеме векелетіні жойды. 5 січня цього року Вища рада правосуддя прийняла рішення про припинення роботи місцевих та апеляційних судів Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. Йдеться про суди, які через заходи, що здійснюються щодо боротьби з тероризмом в цьому регіоні, не можуть здійснювати правосуддя. Ишғал олынған Қырымда тұтылған сияси мабуслерінің эксериеті Қырым татарлар. Бұл 38 инсандыр. Қырым татар ресурс меркезі кешкен сене девамында ярмадада инсан ақылары бұзылғанымен бағлы марузаны айдынлатты. Тапсилатлы мұхбирлеріміз тариф ете. 2017 senesi 16 insan hapsga alındı. Onlardan 15'i Kırım Tatarı. Meclis azası Eskender Bariyev aytkanına göre, işgal devamında işgalcilerinin hareketi neticesinde 16 insan gayip olgan, 15'i Kırım Tatarı. 13 Kırım Tatarı elak olgan. Geçken sene işgalcilerinin hareketi neticesinde 3 Kırım Tatarı vefat etken. Onlar arasında Milli Hareket iştirakçısı Veciye Kaşka. 10 noyabrının 23'ünde FSB geçirgen maksus operatsiya devamında yaramayıp can verdi. Мы видим, что системность и именно более системную такую вот работу со стороны оккупационных силовых структур, которые независимо от месяца, независимо от дат, системно проводят обыски, вызывают на допросы, проводят аресты и задержания. Но вот как раз таки одиночные пикеты, они дали дополнительный всплеск. Maruzada Kırım Tatar ve Ukrayn faillerinin sorguları kütlevi şekilde geçirilgeni bildirildi. Geçken sene işgalciler 286 Kırım Tatarını sorguga çekken. 62 evde tintuv geçirildi. 46 insan hapsga alıngan. Meclis reisi Refat Çubarov Tamır halka ne için böyle baskılar geçirilgenini anlattı. Сучасної такої авторитарної Росії, вони не звикли, щоб в суспільстві, вони вважають, що Крим – це є частина російського простору, щоб хтось дозволяв собі голос висловлювати думку, твердження, які кардинально відмінні від того, що оголошує російська влада. Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin malumatına göre işgalciler insanların aklarını çeşit türlü boza. Misal olarak Yaltalı terrorizm davasının mabuslerini kanunsuz Rusya teritoriyasına geçirdiler. Bununla beraber faal olgan insanlarını ekspertize geçirmek için psikiatrik hastahanege yollaylar. Misal olarak İlmi Umerov ve terrorizm davasının mabusleri. Geçken sene 5000 Kırımlı harbiy hizmetke Rusya teritoriyasına alıp ketildi. Bu ise Женева konvensiyanı boza. Bunu to'xtatmak için tecavüz memleketke halkara baskını artırmak gerektir. Будь-які компроміси з Путіним до того, як Росія
покине і поки не покине і поки не звільнить окуповані українські території, це є заохочування агресора на подальше вбивства, репресії і гоніння. Шымды Украина тек ерлі эаліні оларның ақлары ақында хабердар ете біле. Меджлисте айтқанларына көре, бұнынен берабер халқара севиясында да фал çalışmaq керектір. Олана Стайтюк, Асан Эминов, Заман, АТР. Кремль жетвеліне кірсетілген инсанлар бір күнде $1 миллиард миқдарында пара жойды. Бұны РБК нешірі білдіре болен нәтижеге Русия биржаларына незарет етіп келгенлер. Русияге қаршы кірсетілген санкцияларының тақдирі ведігер халқара хаберлерінің невбеті келевқамыздан огрене білесіңіз. Америка Birleşken Devletleri'nde sanksiyalar hakkında laf yürsetmege devam eteler. Rusiyaga qarşı yangi sыңарлануулар birkaç aydan kullanıla bile. Bu haqda Amerika Maliye Naziri Steve Mnuchin bildirdi. Yangi sanksiyalar Kreml maruzasında qayd etilgen Rusiya baylarına qarşı ko'rsatilajektir. Demokrat ve Cumhuriyetçiler sanksiyalar yanvardan 29'una kadar ko'rsetmeli degenler. Devlet Departamenti hesabatının derç etilmesi sanksiyalar ko'rsatilmesinin başlangıcı ola deb tasdiqladi. Sanksiyalar Rusiyaga Ukraina territoriyasında yapgan hareketlerinin fiyatını hatırlatmak gerektir. Almanya ikinci şimali akımını oy sularında ve oy qara kısmında kurmağa razılığını berdi. Bunu Gazprom şirketi ait olgan aksiyalarının çoğusu Nord Stream 2 adlı teşkilatı bildiriyor. Şimali akım adlı proyekti Almanya'ga Rusya yalı boyundan Baltık denizine geçip iki gaz sırlarının iş ve kuruculuğunu hesapqa ala. Her yıl bu gaz sırlarında 55 milyard kubometr gaz geçebilir. Bu proyektke karşı Polonya ve Baltık devletleri çıqa. Onlar bu proyekt Avrupa Birliğini Gazprom'dan tabiiligini kuchletir deb bildireler. Beyaz Rusiya Janub Koreya'nın Pxenchhan şehrinde 2018 Olimpik oyunlarında Rusya bayrağını ko'tarmege yasak etti. Hatırlatamız, Beyaz Rusya'nın Olimpik jima takımı Rusya bayrağını Rio şehrinde 2 yıl evvelsi ko'tardi. O vaqt doping kavgası olgani için Rusya Paralimpik jima takımının azalığını to'xtattılar. Bundan da gayrı Olimpik oyunlarının teşkilatçıları bu hareketlerini beğenmeyip Rusya bayrağını ko'tarib ketken sportçını akkreditatsiyasidan lag'u ettiler. Saudiya Arabistanın Shehzade ve memurlar onlarını işten boşatmak için tahminen 107 milyar dollarını devlet hazinesine ödediler. Xabarcılıkta şübeli olgan insanlarını Ritz-Carlton adlı musafirxanesinde tuttular. Devletinin resmi menbalarının bildirgeniне ko'ra, yakalangan elitani olar o'z bozuvlar boyunca para ödegen son yeberdiler. Onların arasında Shehzade Miteb ibn Abdullah, Saudiya Arabistan'da 2005-2015 seneleri idare etken Kral Abdullah'nın oğlu. Resmi malumatlarga ko'ra, o milyarddan ziyade parani ödedi. Saudiya Arabistan'da xabarcılıkka qarşı teşkilatında 32 yaşındaki Shehzade Muhammed ibn Salman rehberlik etti. Onun tenqidçileri bildirgeniне ko'ra, o o'z raqiblarini yo'q etib, hakimiyetini zo'rlab olmaga tirişa. Veronika Ivashenko, Zaman, ATR. Ақмежедеке Таврия Академиясына başı қапалы қадынларға кіріш ясақ. Ендіден сон оқышқа келгенлер милли яда дини чежгілер олған қайфетіні киімеге олмай. Ишғал етілген Қырымдаки әлі оқуф юртларының яңы қайделері қанунға уяма yoqma иждешлеріміз білмеге әрекет етті. Айшы ханым ишгалден себеп Киевге көчті. Қырымда о Қырым татарча дерс берейді. Шымды ise Киевге көчкен Таврия Милли университетінде учалық еті. Мұнда Айшы ханым өзіні раат есеті. Тамыр халқы Қырым татарлар олған. Ишғал етілген Қырымда Али оқуф юртында башыны ұртмек ясағы хаберін алып шашты. Для меня это трагедия, например, потому что это на территории Крыма, для крымских татар, то есть нет воли в их вероисповедании и соблюдении их религии. Анна Киевдегі Таврия Милли университетінің студентідір. Ислам дінini қабыл етіп, башыны ұртмеге башлады. Киевде бұңа раат бақалар. Анна дейке бірісі оқыш үшін хиджабны чықармақ керек деген олсайды, о ижбір вақыт Это было бы притеснение, если рассматривать Крым, то я бы оттуда просто переехала.
Ишғал етілген Қырымдағы Таврия Милли Академиясында есе я дин, я оқыш кебі шарт қойылды. Январның башында Али оқу йортының реберлігі студентлерінің тышқы көрінішіне дайыр талаплар емріні чықарды. Внешний вид обучающихся должен быть сезонным, без выраженных признаков социального, национального, религиозного или иного различия. Крымсыз жемат тешебісі Қырымдағы Али оқу йортының бұл қарары халқара ұқықны боза деп білдіре. Чүнки Украина яда Русия қанунларында студенттердің тышқы көрінішінен бағлы бірде-бір ясақ жоқ. Это принятый нормативный акт администрации вуза. То есть это даже не принятый какой-то там закон на уровне в целом Крыма. Да. Первый вопрос, насколько легитимно и может ли в компетенции вообще администрации вуза находится решение таких вопросов. Қырым мұсылманларының айрымы Али оқу йортының яңылығыдыр деп тұшыне Умма Украина мұсылманлары діни ідаресінің муфтисі Саид Исмагилов. Спочатку пишеться колективне звернення до керівників навчальної установи, де пояснюється саме в чому порушаються їх права. Потім, якщо це не мало ніяких наслідків, звертатися вже в інші інстанції. Саид Исмагилов кеген қияфетінден себеп ұқышқа алынмаған мұсылман қадын қызларына махкемеге шикайет етіп, мескер эмирнің ләғу етілмесіні талап етмеге тевсие етем. Виктория Блязова, Ислам Пинка, Никита Проскурин, Заман, АТР. Бұдаққадан нәтиже программасы соңына келді. Пыңызге қайырлы ақшамлар тілейім ве дайыма АТР-ле олына скорошкенже.